ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ି ଖାଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାକୁ ଚୁଡ଼ି କାଟିବାକୁ ପଡିବ। ଚୁଡ଼ି କାଟିବା ଡ୍ରେନ୍ ବଲ୍ ଭଲ ଅଛି। ଚାମ୍ବର ଚୁଡ଼ି କଟି ଯାଇଛି। ଚାମ୍ବର ଚୁଡ଼ି କାଟିବାକୁ ପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଡ଼ି କାଟିବା। দূর ভিডিও করলে সাইলেন্স খুলিয়া পড়িও। খুললে লেকার খুলিও। লেকার ন খুললে সাইলেন্স খুলিবনি। সেপরে লেকার খুলিয়া পড়লা। হাত বালান্স କରିବାକୁ ପଡିବ। ଡ୍ରେନ୍ ବଲ୍ ଚୁଡ଼ି ଏହା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଟିବାକୁ ପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଡ଼ି ଲାଗିଗଲା। এবং সব ময়লা ধরিକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ସବୁ ବ୍ରସ୍ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଫାଇନ୍ ଚୁରି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆର ଫାଇନ୍ ବିଟ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡିବ। ଫାଇନ୍ ବିଟ୍ ଲଗେଇକି ତାକୁ ଫାଇନ୍ ପଲିସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଫାଇନ୍ ବିଟ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିସ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିସ ହେଇଗଲା। पॉलिश करा हुआ बहुत धीरे बर्तन चुरी कटि गला। जदि कहार ड्रेन बॉल चुरी काटियार अच्छी पड़े आसले जोगाजोग नियर स्टेट बैंक फ्रंट बेहरापटिया पार्ट 2 बाय बाय। बर्तमान न्यू ड्रेन बॉल लग देखो ब्लैक कलर स्टैंडर्ड ड्रेन बॉल लगे टाइट गला पाना लगेगी देखो